October ni som sang ni som ni pali ni nga ni kan lo chong kai le ta a bazar thlir tu te chi bai ule news sang sang kan lor khom chang oma achangin engemaw han zui thui deuh te kan nei thina a eng ti zonga kal nge tha hriat thiam har hle channel tha tak tak keini aya puang thiam le puang rangjok tam tak kara kan channel min lo hlut sak tu inom ve tla dawang hian kan in thada tur min fui thar le thina ni ti te hi voin chu thuma hruai tan kan han nei ve du a voin chu US president in than pui lawam tur boruak lam kan thur bing dewanga khothang media te hi lai taka thuziak anom tamang lova athen in Democratic Party laman soi that char lain then khatin Republican Party lam chau an soi ve thunga lai taka thupuan tumin source sang kan en call thina ni ti ero min lo hriat pui ve don nia Democratic Party lam on dewangai Siena College le The New York Times 10 US rampuma mi pui ngai danan lak hnung bera chuan Democratic Party candidate Kamala Harris chuan point claim te in Donald Trump laka ma hruaya anin thlauna hi atlem hle a tutan ma hanin chuana tur omlo hepola hian Harris du tu za somli pakua nom lain Trump du tu hi za somli parukan om antia vote thak tura injek lut zinga Harris hian thil in thak thlenga siam thei ring tu le voter te angai sakjok ring tu an thanhem zoka chuti lai chuan Trump hi Harris a in ram throi tu chakjok ani ring tu an tam jok ani heti la hian realclearpolitics.com point an ma ni in mi pui ngai dan an la boka anni po hian Harris hi percentage point ni in an da sang jok boka tunthleng in US state pasari battleground states swing states anti boka chakjok jok chu US president in thana tling turan ni ti chu an din mun alani zel hetinga candidate pahni te mi pui ngai dana anin hnai em reng mai hi candidate te tan po hian rilruwa boi du ve via wang ti chu achianga meichia jok Harris hian rilru ha thu hi phalowa radio host langsar Howard Stern an tholenia minute somsari chung live interview wa komna Harris chuan kanin thang tur boruak awang hian diktak chuan zana po kamu hil hlei thei to lowani atia tungtrumin thlan hi mi chak lo in beina nia mi pakhat chu America mi puite ma an chaklo na pholang langsara an mamole an du thu sam an ril rudu zong hum him tura chaknan nei lo zian ni tin puang chuak tu awmani ati Democrats lam on tu te pol ani boka Harris hi an che thattir hle a an soidan chuan thamasa khan Republican zinga za panga in Harris vote an tum man tia tunchuma mi pui ngai dan an laka chuan Republicans za pakwala in Harris vote an tum thu an soi an tia Harris hian Republican Congresswoman Liz Cheney nen an campaign don ni in a soi an tibok Harris chuan tuna hian Republican President George W. Bush le George H.W. Bush te baka Republican hruai tu hlui zani vel zetin alaman tang mek ni in a soya hengzinga hian Republican hruai tu langsar John McCain le Mitt Romney te po an tel atia Harris chuan tuna hian thil poimo tak taka kan ngai dana thu muna party ain ram ganda poimo zokani atia Donald Trump chu englai po thu dik lo le mi te hruai koi thei thu sei charani ti in adot soya wang hian Republican tam takin an hne to ni in a soibok heti la hian Trump po angoi mai bik lova Harris chu thiamna le fin na tak nei lowani ti in karmasa a hurricane Harleen wanga chena thlen na mun po atlo ve takna a sarkar lai puina ti tur po ngai to pui thiam lowani atia influencer Ben Shapiro nena nin komna Trump chuan inthlan campaign a hne na changtura a fit talk thu sain tuna hian a zonin ni somni pariat chung ka zin to a ni somni poko chung zin na hun kalaneya ni khatma chol lovin inthlan ma chu campaign in ni tin ka chuak donani atibok heti lai hian Harris chungchanga thil thar khovelina hriat bil meka Kamala Harris hi a president chuan White House a zuan la lut ngai don ti achianga President Joe Biden le Donald Trump te hi zu in lo beer po in ngai lo annia ma se Harris chuan engemaw changa hanlem ve zau thina ni thuwa zep zo taloni tholin di zan Ray TV show The Late Show with Stephen Colbert host Stephen Colbert ma Harris hian Miller High Life beer can hongin TV show beer in maya mi te hian beer an in pui thei te hi an dua chutiang vibe chu in thana hne na channan hian a poimo in ka hria ti jon beer in du nila
chumi nuwa mi puiten hena engang chiang ani ka soi theyang ati ham mai ani chu he so host kolbat chuan US Vice President chu inturan pengot thiang lova chu wangin Harisi hi angin tur chingen pe kang tia an lo boiri ru hle ni in na soya ma se Harisi an lo poisa lo na samaya kabir in hun ber chu ka pasal dog hof ne na ni ti chungin alcohol content 4.6% omna niya soi American beer lar Miller High Life beer can chu a honga ole beer ka in hun ber chu kan pa nen basketball kan en na ni ti pa in cheers ati zuya kolbat chuan swing state an ti zinga pakhat ming ron soi chuakin inang le avota nia o Wisconsin state a khopui moi Milwaukee ami nga tani kha ati zuya Harisi chuan he beer siam tu ten an beer fakna ta na an tongkam man hoin the champagne of beers alo ti chunzom ve ngal bok ani the late show with Stephen Colbert hian zo na boi thlak le chan har sa ba ka thuril pui ten in zo tin an soi ngai lem lova inkom hlimna hun ang dew man thin ania beer an han in nuwa Colbert an tram chungchang han soi chawa sangni somni in thlana trama chaklo chungchang le tramana chaklo alapom theilo thu te a han soi ta ka chuan Harisi a phur talutuka trama beina hun thra muta chu lom takin amang tangkai ngal parpara ente na atanga makta duai tel ban ti ran ngaya thil siam chu alama hlo chamna lo thlena lir thei siam na te po kharangai to chuan in thana chaklo khani mai chutiangai chaklo ta ka chuan engai ni tak mitlak tai lo loser ni mai atia beer ka in chuan tiang kha ka ni tlat ala ti zuya ati dan pa ngai na nui zaw le na sa hle ani hetianga ni la hian Trump atran tu billionaire Elon Musk chuan Thathara US President in thana Donald Trump chaklowa Kamala Harris chak chuan ama chu taninan khung hialarin thu asoi Butler Pennsylvania Trump rally ne na vatel nuwa Marxian Tucker Carlson nenda kar ni chung zet anin kom na exati chua chuan Trump chaklo chuan ka che chekhopang atia engchin rai nge min tan ti ririn ka fa te po ka hmuan phal lo mai thesin a hriat lo ati he interview a hian Marx chuan Trump chu a theina zongzonga tran thu le atlin nana thei to pa chua thu asaya chu tiang taka Trump tana beina chan po soi chuaka Butler relia thu soi he in thana hian Trump chaklo chuan America rama in thlan pui hnung berani ang ati po aron soi fi ataboka Harisi chak chuan Democratic Party chuan tuna dan lova US lut mishing tam tak an khoi mek te hi khwale tuini na pe in kumkhua Democratic Party tantu an siamang ti arin wangani thu asoi karin dan chuan Democrat so hian kumli dangrawan rele chuan dan lawalut rute hi citizen an ni tiranga chuti huna chuan tuna America in thana danglamna thlen tu swing states kan ti te hi om to lowanga in thlan puyom le thin po ni se party pakhat chi an chak char to mai don ani atia athu soilenga idan be chan po chiang taka soilangin 1986 Immigration Reform and Control Act manga pemlut makta duai thumvel US khole tuini na pe kan ni to ti soin hemi nu hian California chu Democrats thatna ni ta zela tuna po hian swing states om to lo nan hian heng pemlut te hi man tangkai thean ni meka chu wangin party pakhat cha uro rel na kan du lova democracy kan du ni chuan ma kan la ka ngai trama hi democracy mel mani ti tu te hi democracy tana mi hlau oman ni party pakhat ro rel na hi democracy ani lo ati ani heti la hian US journalist lar le rin kai tak kumsomriat pakhata upa bob ut wat chuan kumsang ni somni pakhat January thla Oval Office a chwa san nuwa President Louis Republican Party candidate ni le mek Donald Trump hian Russia President Vladimir Putin chu phone mangin ala be phone ni in na soya athu soi hi adikem ti fin fi na la omlo na a ngai ven le soi zui a hlo khop mai udwat chuan Trump le Putin te in biak hun ber chu kumin kumtir lama khana ni atia hemi chungchang hi le khabuti chu mai tura chiang zokin a ziak ni in a soi nge a Trump hian Putin a biak du wangin tung khat phei chu Mar-a-Lagoa a in ro puya office atangin na thok tu pakhat chu a chhuat tir ni in na soi bokani he thu hi Trump campaign committee chuan dot ani thuan soi ngala Trump communication director Stephen Cheng chuan udwa ta thu soya chuan thu taka omlo ti soin
Udwat hi Trump ming chiat du na kha na nat na hlau om tak ve ani ati Trump point udwat chu thon thu ziak tu ania ziak tu chetak ani a hlut na po hlo zo vek to hi ti in ABC News in an kom na soya heti la hen Russia lam point he thu hi do ta ni thu an sei ve nga la nimin khan Putin a thu puang tu Dmitry Peskov chuan Trump le Putin te hi phone mangin an la in betri nem ni ti an zo na chu ai thudik lo ani chu ti in na chang ani hetiang ani la hian utwat hi USA journalist rin hlo tak sakha zakwa somsari palikuma investigative report awanga President Richard Nixon po ban pha hial khopa US journalist lara ni ve a Democrats lama Trump hi Russia ram hu tu pa Putin ne na in thian tha Putin anga US ami malro rel na kalpui tum tu nia soi thin mi tam tak an lo box ya wangin uto ta thu soi hian soi ji hlo lo thei lo ani Trump hian rin hel tur tok velin Russia chungchang hi soi zau zau renga kumsang ni som poruga president chu pui Hillary Clinton email put ruwanga hming chiat vak tum khan Trump hian Russia chu email bo zon pui turin langsar takin som chiam to a US intelligence te chuan in thana Trump puin Russia anin rol ngai ni in an hriat thuan sei boka chumi hnuwa Trump hian president ni se chuan Russia hian Ukraine run lo tur thu a sei de ureng boka chu mai chu ni lovin president ani le chuan ni khat chungin Ukraine warati top tur thu a sei fo bokani bazari lo thira wangin kan lome